Hayu, hayu apa sebab? Karena kata tu mejum jarang ulama, apalagi tadu mebi makanan kepada ulama sabuam. Nutu mebi makanan sabuam kepada ulama. Nyan am nyan singo harta ron nyan singo akan neganto oleh Allah getajai riba boam lain. Pakon Nabi ni pegah, so yang cinta kepada ulama dia cinta kepada Nabi. Orang cinta kepada Nabi dia cinta kepada Allah. Orang cinta kepada Allah tempatnya syurga musoso utama. Hai, syurga perti urang rono. Yang rindu kepada ulama, rindu kepada Nabi, cinta kepada Allah. Nyo kedron netim jak dua kena pada hai rumah bibi raya ipat bab binih laut. Netim kubah rumah, netim kubah anak-anak yang cek-cek ipat. Netim jak minta ilu nyo ke melake be Allah ya Allah. Betul-betul ya Allah lun jak minta ridha ya Allah. Ne putamang kamu dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik tak puji dengan ulama, talake ilmu ba ulama, tamita hukum ba ulama. Baik tak belum daripada ulama. Nabi ni pegah. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ba akhir zaman singah umat lun dibelum daripada ulama. Gebi bala li Allah heboh bala. Yang pertama, gucabut keberkatan dalam bumonya. Ura malam kami tapeng, peng hana selamat saja antun. Tajak tupah, mu'u bakgob, tak semula padi bakgob. Peng na hana selamat saja antun. Nada menuhun, ungkut mati, udung hanjuk hudib, hana selamat, peng saja antun. Pakon, karena katanya benci kepada Allah. Yang kedua, gegerin pemimpin-pemimpin yang zalim oleh Allah dalam bumonya. Dalam rumah tangga hana dituri Allah, gampung hana dituri Allah, kecamatan hana dituri Allah, kabupaten hana dituri Allah. Apa sebab zalim? Puai yang diyo oleh Allah handi tu mepu buat. Pakon benci kepada ulama, yang gegerin pemimpin yang zalim. Yang nomor dua. Yang nomor wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Tubir dalam dunianya tamam kudih dalam kuburan hana merupakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan mak ayah adik lu yang na di komplek dayah muduahnya yang mubahagianya nebri ya Allah wa tadrona wa Allah berselamat iman bermerupakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mulia, yang pertama kepada guru getanyo, guraya getanyo, pimpinan dayah yang termulianya adalah Walid Nasir beserta keluarga. Yang mulia kepada dewan-dewan guru yang agam maupun yang inang, yang terhormat kepada kepala sekolah madrasah, yang mulia ibu-ibu, emak-emak, adik-adik lun BBO ikelung lung pegah haba siat 2 minit tiga baik karu-karu gena dengar lemak drone dumno katrip tinggal dalam daya nama lim ka lung ya gena dengar siat ka uranya dapur raya urang lahir Nabi Muhammad sonan ya Nabi Muhammad sonan nanturi nah Pak merupa buklam dakwah itan si pak kedai tan si ubi raya pegat pentas nganjih rayanya ada mau juga urang pi madawa puno getajai urang puno kah nyo bengah nyo bakron nyo lon yang bakron ya najak beut suor berayut najak beut medua na sayang ke mak na sayang kaya sobrat sayang ke mak ngan kaya sobrat cijawab tiga berat sayang ke mak kanyo hai wate manyak drone so yang pengapu lam babah drone na ke pam le ayah mi yang ke pam le ayah mesti celok-celok ju menang buat ke kanyo
seorang ek ro jamun wa temaya ro ne nak gerah le ayah mia gerah le ayah ngaki geun nyan dia hanom lah dum kadang-kadang mak kadang-kadang sibuk nak adik ubud lom hai bang murah saat ek sia ai kai tu jak kena ju tinggung geplek ju ye tuna ngaki tu jadi baik lagi nya ada agam kerjasama dalam rumah tangga sayang tu kurinong ilung mak kon lok pegah-pegah hai ilung kembaran bersama dua boh normal lahi upolung ya Allah sep gantung hai badan yang kelagi sonnya hitam mahana bulit walaupun anak kan anak ditambah gede tu mana urang keun ha mungkin nunggu ya hai gantung hai nak urang keun kan ya cuma yang boleh pegang mana kamu kerjasama dalam rumah tangga saya kata wa kaditun pebulu numu itu gom juban 12 ino siro ya Allah budah bunda cok seboh budah lung cok sebohnya yang bere mah nak kule bunda tungku wate golom kergliunya tamu lailau mana ke kaya uraya tepuraya urala he Nabi Muhammad ka nyona nak bu malaikat sibloh ban Bandung padukro genuk dengar lemak tiga nama lem kana tu citu tiga malaikat sibloh ban Bandung padukro si ina soju ina lang kilo yang phone Jibril kedua Mikail 1 2 3 yang phone kedua ketiga ketujuh kon yang penting malim yang penting mak yang kaya hai mak tamanu bek yo nyoh hai ba manu lulu yo ku bedu mana du le handu han mate lam kandungan bayi hudib nebri le Allah cipiki tapi bek sebab beki mate nu hai lam kandungan bayi hudib apalagi kakena udonya yang kejut bek yo kiban malim kiban laga-laga ni nyolong wasiat Pak Ro ni dang ka baca nyo hai ya nyo zikir nyo saat tu kudro ni mak kudro ni saat tu nyo gara-gara zikir nyo jawa ba Allah selamat nyo kana mi nyo yang lung dang nyo kana mi eji saat tu shen gede grup gede pajuh je ya itanya apa nena ya nyo keji hile kanya na sayang ke maknya na sayang kaya na sayang ke gure ya bunda dengan ayah beserta gure urang yang balhe membeda dedet menyana sayang anu bong hati jeno semike anu ke ayah poma hai buta sayang ke mak sip hek wadeng pelahi katanya olinya legu pelahi kagayun opolong gejo anu gupeh lamayun god kedeh gekun bismikallahumma ahya wa amut hidup matiku dengan namamu ya Allah gupeh dro anu opolong sip mangan gejo ayun gemat ba ayun gekunju la ilaha illallah la ilaha illallah berat sayang ke mak ngon ke wate kaya dro nu singo nyo dro nu je ke pak camat singo ladum je ke pak kesi ladum je ke ibu camat isigli nauri nang camat lehro hai imilai de hurinang camat nyan dro nu singo wate karayu je ke camat ladum je ke guru yang lagi mukmin kalang kibal laga dua dro kalan le baik berkira hana berguna sekula berguna dah nyani mukmin nyan
hana agak dengar jamun jobek aja kula nyoga plung-plung lang ampung rog hana agak dengar tetap sikula kerja ka berhasil nyodron menang si nukalon Pak Camat nukalon Pak Kusi nukalon Pak Bupati nukalon Pak Presiden nukalon awak hayu nukalon Nubri ya Allah long bercemburu lagi nya ya Allah nubri ya Allah long bujuk lagi urungnya ni yang penyakit nu nan dengar ya ka sonan ayah Nabi Muhammad Zuud apa dong sonan mak Nabi Muhammad Aminah ibu ya so si Aminah mak Nabi Muhammad ka luho padu berakaan burayuk tu asa padu berakaan perut tambah perut sama dengan 8 membuka pintu syurga 8 kepada orang yang tim sembahyang yan tujuan kemayang Nabi kata duri ayah tak sayang mak tak sayang gure tak sayang kata sembah maghrib padu berakaan isya padu berakaan le tambah put sama dengan 7 getup pintu neraka tu nyan tujuan kemayang subah padu rakaat sabuh rakaat nepampun dosa urau sabuh rakaat nepampun dosa malam dosa urau kana pampun dosa malam kana pampun neraka 7 kana 2 pintu tamang orang yang sembahyang dalam syurga lah iyo tujuan kemayang citu nyok jaro tengok iup nyanjut iup nyawajut Bibi raya ka wadron ka glasa emsen irane mandum-mandum nama anu citu nyok jaro supoma yang hantong pernah sembahyang musafah hotel dalam rumah tangga citu nyok jaro bagah kan yang jaro bekanya cuma tu kapegah bak mak yang hana sembahyang gepegah lidungku amri sialumo hanje pajuh pakon makruh ngon pajuh ngon sama dengan makruh ya, yang hana sembahyang lu ayah yang hana sembahyang ayah lu tungku yang hana sembahyang tungku lu kulung beri aja anak maya yang hana sembahyang anak lu tak jaya nak modu hai miadro dalam daya hidup insyaallah watega bang Allahu akbar bagah-bagah juga tung semayang ya Allah yang ni kalan mak hana rugo nu mana bek ni kubah kampung mana nejuk siapa-siapa udayah kena nejuk udayah bek yang laga-laga yang tak lagi hai bek yang laga-laga nejuk lain sebab hidayah hana masa depan hai nyu awak-awak hidayah awak-awak hidayah tapi hana masa depan tiap malam empum tiap putra le masa depan putra kan peng masa depan bukan jabatan masa depan bukan harta masa depan bukan mobil mewah masa depan bukan rumah-rumah yang besar masa depan kita adalah ilmu agama dan kuburan nyan masa depan anak gop baru 5 tahun gujuk udayah 5 terus udayah lagi nyawa ibu Yasin keroy Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tengah di bubur Yasin terus orang sedot anaknya assalamualaikum ne waalaikumsalam piuh god punah lonjak lapur bak kata anak dawa rumah siat mak kata saknya kagwa ba Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun 5 tahun baru tinggal dalam daya 5 tahun dumpu kajut ilmu tauhid ilmu fiqh ilmu tasawuf sikula sibere iwa juga kampung laganya orang terus rumah haji ibi salam assalamualaikum waalaikumsalam pat maklum mak kata di dalam tamang laju kita mang mak kagetup legok mengaja kenong yang terus dalam ibu ijah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana warana mak ba Allah kana kubah long lam dunia nyo mak kagot lono mak asyur. Itu belum. Bagah-bagah ya kita tungku imum lianu manyetnya. Hai tungku imum Nabi din kelon urahnya lon asmana janazah ma'alun beg semana le promo tungku imum bahlon semana kedrolon nyan urang silon hai tungku imum anu manyet nyan semana janazah ma iheu abang na duan ron ba ulama na muang ulama hai kakak dua kata ba ke yang ma tamu ke yang ma hai adik yang tulut dua kata ba kaki ma tamu kaki ma adik hai tak anu kok lam dayah limang tu kamu orang Tuhan kampung medang mekalan ya Allah hebat tak anak manyetnya ya Allah isu mana kedroi jenazah mak ya Allah hana diwa ba orang lain ya Allah ada na kadang-kadang penyakit bak tubuh mak hana ikalal ya walain mak di kalal ya nedragu mai kalal ya walain ya pegah-pegah bak walain long tengok tapi buat droi pun anak manyetnya mak hayo tak anak kok nyokuh yang lung pegah sabi-sabi lung pepep ada mimbar nuju sabo-sabo anak budaya ikulam li anaknya abang na pegah jara mono dia tengok kama abang bedi damang ialang matama bedi damang ialang hidung ma bedi damang ialang geliung ma abang kamu medang ya Allah hebat tak anak kok ya Allah. Hai kakak yang dua bangku yang ma co ia sabun berada nebu batu bunga agak hai ade yang dua bangga kima co ia sabun legata boh berada lam lungki ane gakima ade hebat abeh si mana jenazah baru dipudu atuh ijagafan roh baik jaga fan hai mak kalau gepegal le urang tu ha gampung gapuh yang wangi cok gapuh nyantup ban-bandung tubuh mak le anu gebalot laju ngani jaga fan yan nyawang ngan tubuh hai mak metua jiuh nyo etno nyan nyawang rohnya mantang tedu inan duh gegalon sawa semana tubuh lung duh gegalon sawa pegafan duh gegalon baru gekule manyetnya ya Allah lun uranya kadi pusuk baje baru le anak lung ya Allah lung kana baje lain uranya ya Allah baje baru lung berenggan katinggal dalam dunia ya Allah lun kalun wa badron ya Allah abeh di balon Bandung dihoi adik dihoi abang dihoi kakak li anak wa hidayah abang kena nejak nejomu kama abang hai kakak nejak kena nelake maamba ma kakak hai adik yang tulur yang dua bagaki buno jak kena jomu kama hana le merumpangan gudanyo adik pajan sin merumpalom singa ora kiamat hayo tak anak abeh yang baru dicut tip sabah punca kalimang boh punca di babak sembahyang jenazah ila kai dilom le anak yang badung imum hai tungku imum nabi din kelun si ada bahlun danglun sebagai imam jenazah maklum be gedang tungku lain tungku imum limang tulam dayah dumpu ilmi kana be ya idang tu mak itu Allahu Akbar Allahu Akbar bere abih sembahyang jenazah di bacut-bacut bak kuburan ibalianu wate di bacut-bacut bak jerat sang-sang gukule makyan anu mbek melek-melek ka balong anu mbak bacut ka balong anu ka beplung long anu
Mamak kata dia mekalan kebun surga anak buat telong kaba pelung-long anak baik bacur-bacur kabalong anak baik mulai-mulai kabalong anak. Mamak kata dia mekalan kebun surga anak rupanya urinang nyan jamun urang inang pernah ikut majelis taklim lagi ron urinang nyan pernah gemu sedekahkan yatim urinang yang pernah gemu sedekah ke dayah ke pesantren ke mondok ke masjid urinang yang jamun pernah leuh sembahyang hana gejak holain gewirit-wirit kedrawa ilahi ya rabbi subhanallah hayatan nyo lagi-lagi drawa nuhurayo nebri ya Allah. Masyarakat majelis ta'lim yang nalam kompleknya neberi ya Allah berasa syurga amin nekun neberi ya Allah berselamat iman ya Allah betul-betul cinta kepada Rasulullah birahmatika ya arhamar rahimin dumna warame pasti diterima doa kita oleh Allah ya nyolo pegah be mentar hai citut anak Nabi ban Bandung padu bro tu langit tu bunga tu burung tu aulia tu bungkuh tu Bandung tujuh supaya baik karuanya tengok kami karulah ya yang agam anak Nabi padu bro yang agam anak Nabi Qasim Abdullah Ibrahim yang inam Zainab Fatimah Ruqayyah Ummi Kamalin nya lagi yang tadi di anak sapa-sapa bu lagi anak orang jamun nah anak kalan anak orang jamun mak anak orang jamun drone anak orang jamun cara gedidik ke ban jamun leuh mugrib geuy anak ne kena du ile dapat siat nya anak bebenan letun du amma du anu buka Quran juz amma kelima alihan titik ikelanu itite badi miyub sabot titik itite tadi ada dua titik ite sadi ada lebot titik ite jim di miyub sabot titik ite urang jam tajak barmoh beladih dengan purnolam nya ka kenju sifat 20 wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi wadaniyah qudrah iradah ilmu hayyah sama basar kalam kadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun oh polong hayatan bersambung long yang mustahil 20 yang wajib bak nabi 4 siddiq amanah tabligh fatanah yang mustahil pedboh kalapan haruh bak Allah saboh haruh bak nabi saboh kadua 2 tambah 8 10 tambah 20 50 gekun etiket 5 yan ane orang jamun orang apa dah hanali kadengut nya cok pe lamayun gekunju la ilaha illallah kalimah thayyibah keuban hati tadu dadang si berangkapat Allah tak ingat di dalam hati malim kira anaknya sabi-sabi ilmu gubi 5 itanya hanali lagi nyan kakek lagu cok sinya peih langayun 4 di ilmu tinggal bahasa Indonesia guna de bobo cepat bobo lah adik kalau enggak mau bobo mamak cubit nanti cok peih langayun kunju lagu lai 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 panggil aku si jablay abang jarang pulang aku jarang dibelai malim namanya
malam kita malam waktu tamasya ke binaria, pulang-pulang ku berbadan dua, meski tanpa restu orang tua. Sayang aku tetap cinta padamu. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Lagi nyanta ayunan han malim han tengun ikulian umma makin duha makin gadai. Belagi orang jamun bukat gede. Yan ataupun selawatnya nakun mak wadena ayunan sejai fala. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamami wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Nan kepu selawatnya punan selawat nari ya nyan tengah naya nanu sebjai pahala, apalagi tengah nejak semula bakop nyan nekun macam sebjai pahala. Benar ketua siro nekun bangun sagaunya ketua be yuk mulai berselawat jara bak pade ju celok ulikut ju ya Allahumma salli salatan ka sebjai pahala nyokan tengah semula bakop ka mulai kun bakop hai punna gade puah baro pad barmo pesta baro gena aku penawa kan atamun jadu ikena seku kan tempat kan sepurahi ipegah kan lima darah baru kan cupara pada yang kan ASEAN aduh umpat nyolong pegah urang hana jaga lidah dalam dunia leuh kebangkit li Allah singa ban bandung urang nyan hudip kembali duduk atau jerat roh masing-masing lagi bangkit nekeli Allah bak malaikat Israfil. Hai malaikat Lut Israfil, uranya tugas gada yuk sangkal kala li gada yuk tu nyo danyo kabeh nje tu leh geup nyan duduk lom atau jerat roh masing-masing. Jerat long teduk atas jerat long orang lain, teduk atas jerat orang lain, jerat drone teduk atas jerat drone. Bedah Rasulullah jak temayang bak malaikat Jibril. Ya Jibril, supaya umat yang tengah teduk atas jerat nyandum. Yan umat kata Muhammad, umat lun, ya Nabi jak kalan siat umat lun lembi. Kun Jibril jak Rasulullah bang kalan polong ya Allah. Bak jurat pertama urangnya kahudip belum kata du atau jurat drog momen hana tapi hudip pegah bah hana jeli hudip gegalan Rasulullah lam babah urangnya ditubit lana lang hidung urangnya ditubit darah lang geliung urangnya ditubit lana bayar lana ngan bayar bangki lam dunia mu bayar tathat lana lam babah urangnya tahu Rasulullah ya Allah puasalah umat lun jamun lam dunia ya Allah leh bangkit laganya ditubit lana lam babah budah Rasulullah jak demayang bak malaikat Jibril ya Jibril puasalah umat lun jamun ya Jibril puasalah umat lun ya Jibril ye azab tathat lun kalon sanyo ditubit lana lam babah ditubit darah lang hidung ditubit lana lang geliung puasalah umat lun ya Jibril seut malaikat Jibril wahai Muhammad kekasih Allah umat dron yang ditubit lanahnya jamun lam dunia dipegedroy ke lat-lat mi nyo ilme
Nya ilmu yang kali kun ku gobrakan pak kusi hanapat pak jaman hanapat tungku imum hanapat tungku khatib hanapat masyarakat hanapat wadah terberit satit gak nyantok di roh hanapat yang kaji piu hurayo pakon iya tu ditubit lanah be lanah lambaba luar biasa mau yo aku ilmu mak yang penting tat hurayo mak nyan ilmu le tat urang kun ku gop dum ino kabe kun ku pak kecil ide bak long birun putra dikun puhan galak ke kecil penggampung dum nyan yang keun nyan miahana ka kemahai miana jud miahana kabeh ya makanya lemulang tiga truk yang keun kegoberkeun yang hana-hana bek sampai leuge bangkit li Allah singa urang nyan ditubiat lanah lamba kabeh truk kerono mak abeh nyoino temu zikir bak sabahura anu kulli Rasulullah bak Fatimah bak anu Fatimah wan ayah na taduri uri nang sapat ngenlun dalam surga anu hana ayah so ya jok unta ligatane jak tiga bak sago gampungnya nyan bak sagonya na rumah uri nang sabah yang bernama Muti'ah bagah-bagah becok unta li Fatimah li anak Nabi berangkat terus kedih bak rumah Muti'ah Nabi salam assalamualaikum Muti'ah waalaikumsalam anak Nabi lagau anak Rasulullah lagau Fatimah piuh god piuh tu tengah piuh tengah dua pegah apa lam tiba-tiba gewa lagau Muti'ah gewa jak mita rasuki itu bit ruuh punuh badan lako Muti'ah bagah-bagah ke li Muti'ah bak Fatimah dua si ai level lonjak sampuh ruuh lako lombo gecok ija tikrek hemat ge sampuh laju ruuh lako gu syap ge sampuh ge kala li Fatimah oh nya nurina ngaso syurga ge pegah li ayah lung wate gua suami gua he ge sampuh ruuh lako na sama lagi ron pada kuap pat jamun sagai wateban bulan-bulan madu wate bulan madu mama jarobang jak usigli jak bela bakso bakar yana kan le tuha padena lo wate kana dua bosinya ya hanale tapi Muti'ah polong ya Allah dari phone gemukawin sampai wate mulingkai sep laga urungan nyoro nyocok ilmenya man kenron urung kuwe gak yang gak tuha gak payang dak kuwe lagi menanya lagi tuha ju dum fahla dengan na ta'zim ku suami na takhadam suami tanyo tamang syuru hai ma iya bakmon yang kalih gecrung li Muti'ah jamun hana sanjo jamun hana iepet jamun hana iepam nganjara inong gu nganjara Muti'ah gecrung iya gu pasolam ember gu manawa suami Fatimah gu kalon oma haibat hat Muti'ah iya gecrung ku suami gu oleh yang baru gua gedih lomba meja makan yang bak meja makan yang buka siap engkut kana bacut iya kana nukul li Muti'ah abang wadah nuh hek bunon reuh nudum lungcok li lung ija lung sampuh reuh drone oleh lomba bak mon bang iya nyan ada lung cerong drone bang kemudian lu mana bang lomba bak meja makan bang dumno kalung khadam drone bak drone mantang kurung sit nyompat bang awe necok nepoh tubuh lung bang bek sampai tubuh lung gepoh li Allah Taala bang Fatimah wadah dia gedengo lagi yang gekeli Muti'ah bagah-bagah gelake edin Muti'ah Fatimah lagi edin lebo jakwa lebo god bagah-bagah bila purba Rasulullah ayat